twagiye kumusura turanje ikiganiro kwa Murinda Irene. Nongeye kubasuhuza njye ndi Fragi, iyi ni Fragi Top TV. Uyu munsi wa none tugiye kurebera hamwe ubuzima bwa Nzovu na Yakamwana, tubaze nk'abanyarwenya ku mbuga nkoranyambaga, ku ma YouTube cyane cyane ku mateleviziyo y'abantu kuri YouTube. Nta muntu waba utazi Yakamwana. Ukivuga Yakamwana bose bahita babamenya. Yakamwana rero ubuzima bwe we na Nzovu babugize ibanga, byinshi cyane badakunda kubuvugaho, ariko icyo tugiye kurebera hamwe ni ukuntu bombi bose babayeho nabi kandi bakora ibiganiro buri munsi byakabaye binabinjiriza amafaranga. Bose bakinnye filime ariko nta n'ikintu na kimwe babikuyemo. Amazina yabo nyakuri: Nzovu amazina ye yitwa Bahizi Venuste, Yakamwana amazina ye akitwa Pacifique Gasore. Bombi tubazi mu buryo bwa street style bwo gukina cyangwa se kwigaragaza, ibi bigakundwa n'urubyiruko n'abantu benshi muri rusange. Ukwezi kwa kabiri Gashyantare bakoze amateka imbere y'urubyiruko. Ku itariki 20 Gashyantare 2025 Nzovu na Yakamwana batsindiye ibihembo mu gitaramo cya Genesis Comedy cyari cyabereye muri Kigali Conference and Exhibition Village. Bishyize hamwe basekije abantu karahava. Uwo munsi abantu babaye benshi bagura amatiye kugeza aho bamwe baheze hanze y'ahabereye ibirori babura uko binjira. Mu gitaramo hagati The Ben na New Bosco bagaragaje urukundo bakunda Nzovu na Yakamwana, aho The Ben yemereye Nzovu telefone yo kujya amureberaho indirimbo ze. Yakamwana na New Bosco amuha telefone. Gicurasi 2025 impaka n'imbabazi. Ku itariki 2 Gicurasi 2025 bari mu kiganiro kuri Genesis Comedy Show, ubwo Nzovu yabajijwe na Fahim Merci igihe yamenyekaniye cyangwa se igihe yamenanye na Yakamwana. Avuga ko byaje igihe basangiye kubomora. Iyi ni sirenge ikoreshwa y'ubusambanyi, ubwo bari ku Gisenyi ngo nibwo bamenye bagiye kubomora. Nibavuga iri jambo kubomora so bwa mbere uryumvishe uvuze kubomora uhita wumva Nzovu na Yakamwana. Ibi byateje impaka ndende ukuntu bakoresheje aya magambo, birangira Fahim Merci atangiye gusaba imbabazi, bamushinja ko ibi ngibi bikurura cyangwa se bigashishikariza abantu ibintu by'ubusambanyi. Iki kiganiro byarangiye gikuye kuri YouTube. Abategura ibi biganiro bya Showbiz muri Ngenzi Comedy Show cyangwa se by'urwenya birangira basabye imbabazi. Iki kiganiro ntibacyemereye ko kijya kuri YouTube, bavuze ko binyuranyije n'indangagaciro za Genesis Comedy Show. Nzovu na Yakamwana bamaze gukora izina rinini cyane ku mbuga nka TikTok, YouTube na Instagram. Ibi byatumye urwenya rujya ruyoborwa n'urubyiruko kandi rugakundwa n'abatari bakeya mu gihugu cy'u Rwanda bitewe na Nzovu na Yakamwana. Ku bijyanye n'ubuzima rero, Nzovu na Yakamwana nta terambere bateze nk'uko bajya babyivugira ko ak'umugabo ari akamuraye mu nda. Amafaranga yose bakoreye bayasangirira hamwe ku cyo bita kubomora no kunywa agacupa. Kugeza ubu Nzovu afite umugore n'abana 4 ariko ntiyabikoza. Yahisemo umwuga wo gukora uburaya kujya agenda yibonera indangamirwa nk'uko abyivugira. Yakamwana rero bose ntaho kuba bagira, aho banywereye niho barara, kandi buri munsi baba bakoze ibiganiro, amafilime bakinnyemo nka Nzovu yakinnye muri
iyo bitaga Maître Nzovu nubwo yaje guhagarara, ariko ibi byose byamubereye nk'umuvumo kuba baramenyekanye nta kintu na kimwe babikuyemo. Nkomeje kubashimira rero ku bantu mwakurikiye iki kiganiro. Njye ndi Flagy, iyi ni Flagy Top TV. Ku bandi bantu mushaka kumenya ubutaha turahari, ni akagaruka. Njye ndi Flagy, iyi ni Flagy Top TV. Ciao ciao.